Guverineri wa gisirikare w'intara ya Ituri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko ubwe yakoze byose kugira ngo Thomas Lubanga ukuriye umutwe w'inyeshamba za CRP afatwe kuko kuri we Sekibi ni mwiza kurusha Lubanga. Kwa kabiri mu mvugo ikakaye kandi iha ubutumwa Lubanga ubwe, Guverineri Lieutenant General Johnny Luboya Nkashama ari mu mujyi wa Bunia yatangaje ko aho Lubanga azihisha hose bazamufata. Nyuma y'imyaka 4 afunguwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha umwaka ushize, Thomas Lubanga yashinze umutwe w'inyeshamba yise Convention pour la Révolution Populaire CRP. Uyu mutwe wahise utangira ibikorwa n'ibitero mu ntara ya Ituri, kandi muri iki gihe bivugwa ko wigaruriye agace ko muri intara ahegereye umupaka wa Uganda. Mu mujyi wa Bunia, umurwa mukuru wa Ituri, mu muhango wo kwerekana abafashwe bakekwaho ibyaha birimo kwica umunyamakuru wa radio televiziyo y'igihugu biheruka kuvugwa cyane muri uyu mujyi, niho Guverineri Luboya yatangiye gutumwa kuri Lubanga ati: Thomas wapfuye cyangwa uri muzima, nakoze byose kugira ngo ufatwe, ntabwo uzabaho mu mahoro, byose narabikoze ngo ufatwe wowe Thomas. Yongeyeho ati: niyo wajya kwihisha hehe tuzaza tugufate, kuko ubabaza abantu kuva mu 1999 kugeza uyu munsi abana ntibajya ku ishuri. Urashaka ko ari nde ugushyigikira? Yewe na Sekibi ntafite umutwe nk'uwawe. Sekibi ni mwiza kukurusha. Umutwe wa CRP ntacyo uratangaza kuri ibi byavuzwe na General Luboya. Byagiweho impaka nyinshi n'abantu ku mbuga nkoranyambaga, bamwe bashyigikira umuhate no kwiyemeza k'uyu musirikare mukuru, abandi bakemanga ubushobozi bw'ingabo mu gufata Thomas Lubanga. Kuva mu 2021 leta ya Kinshasa yashizeho ubutegetsi bwa gisirikare mu ntara ya Ituri na Kivu y'Amajyaruguru yise Etat de siège. Kubera umutekano muke, hagamijwe ko igisirikare gihabwa rugari kikarandura imitwe yose y'inyeshamba. Muri Ituri ubutegetsi n'abaturage bugarijwe ahanini n'ikibazo cy'inyeshamba za ADF. Mu cyumweru gishize ibitero by'izinyeshamba ku ngabo za leta mu gace ka Mambasa byiciyemo abasirikare 14 ba FARDC, nk'uko umuvugizi w'igisirikare yabibwiye itangazamakuru. Mu gihe benshi barimo kwibaza niba General Luboya azabasha gufata Lubanga nk'uko yabisezeranije, abandi bongeye kwibuka iri zina ryagarutse cyane mu makuru mu myaka yashize. Lubanga yavukiye mu ntara ya Ituri mu 1960, yinjira muri politike mu ishaka rya MPR ryari ku butegetsi bw'icyari Zaire akiri mu banyeshuri muri kaminuza Ikisangani. Nyuma yakomereje mu ishaka rya UDPS rya Etienne Tshisekedi, aho yabaye mu bakuriye urubyiruko rwaryo igihe kinini. Thomas Dilo Lubanga wo mu bwoko bw'abahema yaje kwifatanya n'umutwe witwaje intwaro wa Rassemblement Congolaise pour la Démocratique RDC, ishaka rya Kisangani Movement de Libération rizwi nka RCD KMR, wari mu ihuriro ry'imitwe y'inyeshamba yafashwaga na Uganda n'u Rwanda hagati mu 1998 n'2006 mu gihe cy'intambara ya kabiri ya Kongo. Nyuma Lubanga yagiye mu mutwe wa MLS wa General Pierre Bemba wafashwaga na Uganda mbere yo kugaruka muri RCD akanagirwa ushinzwe ingabo, ariko mu 2001 yahise ashinga umutwe we Union de Patriotes du Congo. Uyu mutwe wa Thomas Lubanga wari ufatanyije na Bosco Ntaganda n'abandi nka General Jacques Ichaligonza washinjwe ubwicanyi bukomeye mu makimbirane hagati y'abahema n'abalendo mu ntara ya Ituri. Thomas Lubanga yaje gufatwa n'ingabo za MONUSCO mu 2005, yoherezwa i Kinshasa aho yabanje kurindirwa muri hoteli zikomeye, ariko nyuma y'amezi make ajyanwa muri gereza ya Kinshasa. Mu 2006 Thomas Lubanga yagaragaye arira ubwo yaragiye kurizwa indege y'ingabo z'Ubufaransa imujyanyira he mu Buholandi ku rukiko mpuzamahanga mpanabyaha, aho yabaye umuntu wa mbere ufunzwe akanaburanishwa narwo. Thomas Lubanga yaburanye ahakana ibyaha yaregwaga, ariko
urwo rukiko rwamuhamije kwinjiza abana mu gisirikare no kubohereza mu ntambara mu rubanza rwamaze imyaka irenga 4. Mu bihumbi 2012 Lubanga yakatiwe gufungwa imyaka 14. Imyaka ya mbere y'igifungo yayimaze muri gereza ya Lahe. Mu bihumbi 2015 agarurwa muri Kongo gufungirwa muri gereza ya Makala i Kinshasa. Amakuru avuga ko ari muri gereza i Kinshasa Lubanga yongeye kubaka umubano n'abantu bakoranye nawe hambere mu gihe yiteguraga gusohoka muri gereza. Nyuma yo gusohoka muri gereza yabaye hagati y'imijyi ya Kinshasa na Bunia mu ntara ya Ituri, aho asanzwe afite ijambo n'abayoboke benshi cyane abo mu bwoko bwe. Atangira politiki bushya avuga ko agamije amahoro n'iterambere. Mu mpera za 2021 Perezida Felix Tshisekedi yashizeho itsinda ryiswe Task Force Amahoro, ubwiyunge no kubaka Ituri, yari igamije ahanini gufasha imitwe yitwaje intwaro muri Ituri kuzishyira hasi. Tshisekedi yagize Thomas Lubanga umukuru w'iryo tsinda. Mu kwezi kwa kabiri 2022 mu buryo butavugwaho rumwe, Thomas Lubanga na bagenzi batandatu bari muri iyo Task Force bashimutswe n'umutwe wa Codeco bari muri Ituri. Uyu mutwe wabarekuye nyuma y'amezi 2. Mu matora yo mu 2023 Thomas Lubanga yatsindiye umwanya wo kuba umudepite w'intara ya Ituri, ariko komisiyo y'amatora iramusimbuza ivuga ko umuntu wahamijwe ibyaha atagomba gutorwa ibyo we yamaganye. Nyuma yo kunanirwa gusubira muri politike muri Ituri mu 2024 Thomas Lubanga yagiye muri Uganda avuga ko ahunze. Muri Gashyantare uyu mwaka umuvugizi w'igisirikare cya Kongo mu ntara ya Ituri yatangaje ko Thomas Lubanga n'abafatanyije nawe bashinze umutwe w'inyeshamba bari muri Uganda, kandi ko bafatanije n'uwa M23 bagamije guhungabanya intara ya Ituri. Gusa Clarisse Kakani wungirije Thomas Lubanga mu kwezi gushize avugira i Kampala yabwiye Radio Okapi ko umutwe wabo wa Convention pour la Libération Populaire CLP udakorana na M23. Uyu mutwe wa Thomas Lubanga ufite ishami rya gisirikare ryitwa Force pour la Révolution Populaire, bivugwa ko utaratangira ibikorwa bya gisirikare muri DRC Congo. Abasesenguzi bavuga ko uyu mutwe ushobora kuba ikibazo ku mutekano mu ntara ya Ituri, kuko Thomas Lubanga ari umuntu ufite amaboko n'abantu benshi bakoranye nawe barimo abakomeye ubu muri politike n'igisirikare cya Congo. Uburasirazuba bwa Congo busanzwe bushegeshwe n'imitwe yitwaje intwaro. ONU ivuga ko irenga 100. Ukomeye muri iyo ni M23 ugenzura ibice bitandukanye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Amakuru bwite ku muryango wa Thomas Lubanga yo mu myaka irenga 10 ishize nuko yari umugabo ufite umugore n'abana 7. Ubutegetsi bwa gisirikare ubu bwashimangiye ko Lubanga agiye kongera gufungwa. Kwa kabiri General Rubona Nkashama yagize ati, ndakora ku buryo ndota buri munsi, ndabarahiye azapfa. Amakuru yacu nato yasoreje. Mwakoze kudukurikira. Imana ikomeze barinde.